Kan là nghiền. Sa đã tích chân thầy đó đủ chuan. Le. Are you ready? Kasoi ho hi in lo ti kanga. Kasoi ho hi in lo ti kanga chu in portion a tel tur zo. A tel lo tur hi chu tik buai lo meng Yes sir. Le. Kavangai em lalram ro pui tik ro le. Kavangai em lalram ro pui. Pathian ral thuam mang tu te chu pian lei hun rem kan ben nung cha te tho ma la German run zai khang khau khatik ro le khang khau kha por sona atil don in tik zo to em this number 2 Pathian ral thuam mang tu te chu number 3 pian lei mun rem kan bel number 4 nung cha te number 5 tho ma la number 6 German run zai only 6 poetry One, two, 4, 5, 6. Adi kem tikhan 6 cha wan yang. Doma. Yes sir. Repeat it. Ole. Thu pros kha enero le pros. Pros a chuan mangai na mi pui tling zoram par moi mangai na mi pui tling zoram par moi mangai na mi pui tling zoram par moi mizo tlangwal rual le japan ral mizo tlangwal rual le japan ral mizo nam le sa khwa chan chin tha mal som na I finish in outro timan Yes sir. timan lovino mem Sir soi non le lo. mangai na mi pui ting Poetry ka. poetry po ka repeat ang poetry tang ka repeat ang kavangai em lal ram ro pui pathian ral thuam mang tu te chu pian lei hun rem kan bel nung cha te tho ma la German run sai chiang em Yes sir. prosa mangai na mi pui ting zoram par moi mi zo tlangwal rual le japan ral lo on ve sui nem lo ka thu poi mo soi turin nei chau in lo on lo chu mi ni lo chuan in she thei lawang le ka soi non de don mangai na mi pui tling zoram par moi mizo tlangwal rual le japan ral mizo nam le sa khwa chan chin tha mal som na chan chin tha mal som na zo to em Yes sir. ti chuan lem chan drama kha hausak na nun dik tak atel ve kanga chuanin lalom pui kha tel po kanga grammar and composition atel thavek to ni chen thumna atela chen lina tena chen rana kha avai ni poka ti chuan rapid reading cc ko number 27 kha delete ani tu ma lo chet chu lo chet to re chu a chet ho khat inin tar man ka pe cheng tang chang lo chet to su in lo ko ti nghe mình không? cc ko number 27 rapid reading kan tia kha
portion na chang delete ani pai ani chu zir te langai lo. Is it clear? Chiang tro. Yes, sir. Ole. Okay. Turn to page number 1. And đâu đây? Vậy nhỉ, cho nên cả vang ai em lăng ram rô quý thì khác cần gì rằng. Cho nên khang kan soi ta khawat te kha ka tik ti ra cheu kha khang ho ba kha gì rằng ai lo kumin portion tu ra ni kha ei daily point ti hian kan siam hal ve kan siang tro le ti chuan la kan lu ti la ka vangai em lal ram ro pui le ya ti chuan mal som dong aral te kol ni kha mal som dong aral te kol ni, can you hear me? Le siar ro le chang khat na kha chia ro le chang khat na chia ro le Monica, okay. Mà bên trên với số abin ching lu tuka ole ke man kan ti to mai ma ka vangai em lal ram ro pui din thar le ya lo theng tur chu kum sang ro rel tur ni ro pui tu na hian lo em to ro hei hi poetry kan ti reng reng hi enge ni kan ti chuan in asak thei ni le ni lo wa buai lo tur ani. What is poetry and tia chen khat chuan in sak thei lo ringot hi poetry mon tia ani lo la cham mi an tia cham ringot rap ringot kha poetry ni box si lo wa tro poetry kan ti chu enge ni kan ti chuan in life philosophy ni tha kha ni life philosophy kan thia em mi hring nun ne na in lai chin na nei thu tak mi hring nun chung ril khor chuak thei kan tia kha life philosophy chu ni ta ni he la ka vangai em lan ram ro pui ti hi ani le mi hring nun abikin christian te ne na in lai chin na nei Christian te nun chung ril lung lai na har sat na boy na tin khatiang kan to kan van ram ngai dan te khan te ne khanin enge tan lam na kan tan chang kai na omin a thain enge min zir ti ra tum ti te kha kan lo chian nga ya ni chu ka vanga em lal ram ro pui din thar le lo theng tur chu dan li su krista kha khoya nge ati kan ti chuanin cross a thi ni tro tu ta nge ti you and me nang le kata na thi ni tro ti chuanin cross le ra thi a thi nu kha na tho le khoya nge kal kha va na ni enge ti ton Muna siam do intan hun siam ka kal ron hi intan hun siam ka han kal chon ka lo kir lenga ka ne na ka lam cheuti chu enge kan ti chuanin Christian te in va na chu ni chu wangin Christian kan di na chang chuan kan thirin philosophy chalutuk mai ni ti na ni chu ke la no Christian philosophy lak chalutuk mai ni tu na khan ka pathian la ni suwa ka wana han kal ta lo se na I fel pe yang ke hi ka fel pe yang e chu ka fel pe dong lo van ram ko lo se ka fel pe lo sim in di vem van ram om kan ve sei wa ma lo kan fel ani em Yes, sir. chu a philosophy chu ni ta ni chu la ya chu kan man thia mangai ta heta le ya hianin
kafangai em lal ram ro puya ti lyrics huanga po lo daina ani na taka chon van ram ngai kha kan ti hi alo ni ta ni ti chuan kafangai em lal ram ro pui din thar nei lo theng tu chum sang ro rel tur ni ro pui tu na hian lo eng to ro ati thot maya lali suan mo kafangai em lal ram ro pui lali suan kan tan huna han siama mo hun ro pui tak van ram min han siam saka kan om na tu Sumi ya chu lo theng vat se la ka fan ti em kum sang ro rel tu mi ro pui tu na hian lo eng to ro kum sang ro rel te po chu lo theng to ro tu nai lo theng to ro ti ani in chak ve em tu nai lo theng ve sei ti em ai chu wa kan da chak ti e sa ti e ke ti ole in eng lavanga tu ma wan lo toro uang ka chu ka chin sia chu ma in mu tle mar krak viam don de chu chu fiat tu in pas ni la fa chu wang tu yes sir uang ka chu na kina class khang ngai kan lak khuna khan ka khe rei te mai na mi hi ka voi khat mu le sia tu ka thei ni vok to lo nge hi ar ten cha ka chu ka khe reng karam ro pui anga in karyang lua oram hlun karam ro pui anga in karyang lua oram hlun karam ro pui ati chu van ram mani van ram kan chatuan in tur kan chatuan ram tur ati ka vangai tak en van ram ngai hian ka khongai thakin karyang lua mai ka khongai thak em rimot mai ni van ram ka ngai awangin ka khongai thak em mai ni ka laina thom em rimot mai ni ati van ram ngai em mai acham ring ei kalal ram tiam ram lo thula tur thangwa ai ka au vel do na sim mai zai on ni so ta lali suwa kan ta na hun siama han kala kan tan hun han buat sai tur te hi afaron let le har to en chu wangin ke chuan ngak lel takin zain ka au zel do na ni he le ring tu te om na po ang wi so ta atiani lal zong te ne na lal pa kalum mai na ka sri theilo leyalal zong te ne la hian kamu ngai na te ka har sat na te hi ka soi thei la fa mi zong ka thian te ka bul mai zong te ne la hian lalpa ka ngai zia che hi ka khrit thei la fa ni ati o ka ngai che ka lal nu ne ka hil long ma na ituar na i thara vin nun na thar em vara chuan min shua yang che lalpa o ka ngai che ka lal nu ne lalpa ka ngai che ni ka hil long ma na ituar na ma na van ram ka kalve thei na tura cross a itor na ka thei din ngai lovang atiani i thara vin nun na thar em vara chuan min shua yang che i thara vin nangma om pui na nge din i mun tu ri buat sai i mun thiang hin van rama chuan min la huwa yang che atiani le ti chuan in ta hianin Christian na nen ain milda na ka kan thianga Christian ina kan be sei expectation life expectation kan nei kan dam chan laia khata hian a chiang em enge mishing dam chu hianin Christian ten enge kan be sei kan ti chuan thatakin kan manga fel takin ko manga nu le pa thu ko oyanga ti chuan nakina lal isuan mal min so manga na thatak te kala hu ve anga ti chuan na thatak kala hu ve nga ka thi nuwa ko lali suatan pathian tan rinom taka ka be na chuan a thi do na lali suwa cross lera an khen bia a thi nuwa ron tho ya van rama kal don kan tan hun siamin akal dona ama ero chu a hun siama chona mi te chon om dona atana fel taka thop tu te chu van raman kai don ni ti kha kan be sei fe kan kan vain chu mi kan be sei awang chuan fel kan duwa chat kan duwa pathian lom zong anga mun kan duwa ni chet thau kha i ti to pro chet kha chet to lo tur no tichuan le tichuan kan han soi le tu chu assignment in nei hang do na in lo copy ang in assignment kha
assignment in nei hal don in assignment tu rakha in lo em lo nga chuanin ka WhatsApp number ka lo so yanga ta chuanin ron submit ve kang chuan in submit khan in ming fu min zia kanga ti chuan in class name tin in zia dan tu ra chuanin ka soi potang assignment on mizo home mission school in tianga home mission school aizol in tianga atnuaya topic in taanga atnuai le a submitted to in tianga kamin chuin theatro lalruat puya sar lalruat puya mo katiang khan in taanga chuan apia submitted by in tianga in mingin zia kam chu tiang in ti thlap lo chuan ma kha tha thi don lo Email say sir. lalruat puya Sir, valde ti ten group ah no po sum khriya. ye ni ve bokalo tro mình bị cái cảnh này chỉ có nằm đi thấy chú bối te in lâu là mình mấy thấy rồi mà lẽ thì chuan assignment tu sa submit dan tu ha lo sei le nok da khong ai WhatsApp submit dan tu we ya ka WhatsApp in don submit ang ka phone number ka lo so yan 075 330 Thank you. sorry number ha bula tang soi le lok te 8416 075 okay 8416 075 330 8416 075 330 Sir, assignment ti dan tur khamin lo shille. assignment kha paper in zia kang paper kha fail de min tha in la ti chuan in paper a chuan achunga lian de lekin assignment on mizo in tiang chuan atnuaya topic assignment on mizo tianga home mission school aizol tiang chiangem assignment tan kan ziak chinang whiteboard kha lang saren in hu thiem whiteboard Một thầy. Yes, sir. Yes sir. Sorry, quên lang thầy. perfect sa mu thei li lo ibak de Sorry lang thầy là bác. ai hiền đó han je ro sorry bau dai Yes for the following mà sẽ thầy là bác. Hello. Mới số mi tầm tết đi lằng chiang. anh làm thiem Sorry. Tao lại thì sang được rồi. Sang đâu rồi. Tao camera clicking sang đâu rồi. Stop talking nè in trong lối rồi áp thầy đó áp thầy làm thầy đó lo chân chú camera hiện tế camera hi áp giống đó chuông lo không chú vangin cái phone number khanin ati dan tu hết chiang lo in omani chuanin min zot mai don ne yes sir chuanin in assignment tu ra chu copy ro le in assignment tu ra copy ro he la kavangai em lal ram ro pui ti hi he la kavangai em lal ram ro pui ti hi Sorry, itong basta thầy là. mo he la kavangai em lal ram ro pui ti hi poetry cha ni initiate poetry chani in Asia Soila philosophical context philosophical context
philosophical context cha tak apain Israel han soite shelo iti chuanin philosophical context akha isoi fia tho tho ngai o sia iti pon philosophical context akha isoi fia tho tho ngai philosophical context chatak apain Israel chuanin paper akan phek khata hetian kuana hian in lo ziak khaton yo khata khan self fai te bin hetlama hianin in ming leng lo vel khain sia kan in ming te in class in roll number in ming pum ti bor vel kha assignment on result ti te khata hian first page in sia kanga chuanin a second page sakhan thain la lenga mo ti chuanin i pati zel khanin bon submit ton ni o u sethiam tro de lama a ko min siam nga de lama o i eng lama khanin lengte para in ron tiang chiang em ti chuan roll number vel chu roll number ka semi ano oh in ming pum ka ti bai ro in ming pum min ka lo sin siam ma yang roll oh in ming pum min ka tianga chuan in mak mu po ka ron thon thap thapang chau chiang em in mak mu po ka ron thon thap thapang chau chuanin tu na mi kha mak som pu tu mak som pu tu chuan in siat tu ngoro lo submit tu le tunkar tila tunkar chunga submit tu fiam Sunday thing a time fix o memผมละเวมาเซซานเฮ้ยdar som pat ni rik to chung ka pom to lo bang chiang em zandar som pat ni So question is that tu ni dia tel tu topic dia kan in sia kan assignment on ni so in tiang a home is on school ai zo lin tiang chona huaya kan topic tin siak lenga topic ka fel file in siak phenga ti chuan a huaya submitted to dia kha submitted by a keima chuanin submitted submitted to a keima submitted by a nang mangi kha fia de win by a kan in siak kan chiang em ti chuan in handwriting ko kha ulu annal achaturani chuanin ka en dan tur ka soi le ang koma punctuation mark in mang dikem ti ka en don pakhat na chuan punctuation mark tik lawa khanin mark chan ve sel ka katani voi khat punctuation mark uti dik lo chan mark chan ve ka tan 10 marks ka ka pe ngal pop don se ma se voi khat punctuation mark ka dik lo chuan mark chan ve ka katanga athen chuan in bahial mai thei ni in uluk turani punctuation mark man na i hriat lo chuan in i thiam lo chuan mark thei ba treu thei chuan horop pui mang horop pui le horop te kha man na tur dik takai mangem ti te ka en dona ziak zom tur i ziak zom bikem zom lo tur i zom panem ti te kha voi khata dik lo khan mark chan ve zel ka katang chu in lo ai ti paragraph thum bor vela insan kha chuan top paragraph khat ka sei lu tu ka ngai lo nse thayem sarpen ayan man phalbi ke na yam pena chuanin adum le apol chiak ka phal aba khachu ka phal lo pom lo ta kan first box ke min sa answer thare active mo lo tuk don si lawa kan first assignment tur ni box it le min check uluk lo sak deu mela ko ma ver khat le min kan la boi deu dona onia inti suala chu ka rom khit zelang chang i ka tai man lu tuk tiang ko nga chan thank you sir ma sen mark chu ka pai thawang ka tai mark man ka ti ka an mark chu ka pai zel thawan ti dik lo chuan chu in quality na tu ra ni a chan chu i sarpen khan sai etin mo chuan ka soi le ka sai thare lok man tur bi kha apol le adum chu chi chu man thei chuan ka soi le lok don thil pakhat i mizal tunga ko khan grammar english grammar in thiam ang tho grammar kha thiam anga yani entil nan lianan saya kap ti turaka sai lianan kap iti vai chuan
export tu eng ti kong mai na dik thei lo khatiang chi kha in thiam tro penin ka ziak ti tu ra kha ka ziak penin in ti chuanin a let ling in ziak a dik thei lo khatiang chi kha ka strict ani o i chulai chu in lo thredon ni tin paragraph khata khanin thu lom khat bak da lo tu paragraph khata khan thin dang i lo no tel chu chuan entir nan a phua tu chan chi na kha i lo ziak ta a entir nan mai mai o a phua tu chan chi ni ziak tel ta a philosophy ken tel kha paragraph khata khan i lo bel ani chuanin pen tui senin a lo in tai dang hal makanga i mak chu ate khopang chu chu fiat tu in film phur don ti na ni chu chain chain for quality khani quality turin kan train cheu chumi a chuanin nang ni pon tai ma ka ngai ni mai nakin loka ko thana te secretary te indanianga enga mo YMA KTP ti bor vera te khatianga dik taka ziak ti tu kan train don cheu ni le ti chuan enge any question philosophy context ji ho se thale te philosophical context kan ti chumo philosophy context ni loving philosophical context kan ti chumo mi hring nun zelai rilte fin thuril kan tia kha ni mai fin thuril pai ti na ni mai yang chu ha oi tia khan fin thuril pai ne yen enge fin thuril chu ni tun kan zir lai bi ka hi chon a fin thuril pai ya chu he ta lal isua in bible a po kan huwa lal isua kan ta na a thi a thole a kan ta siama han kal don khanin các nền là các làng chế u tiệt rồi, anh nền là la các kan sa các cái manin Christian te point kan Christian chan na nita ni kha khalai philosophical context in lo en London ani chu nang mani eng tiang in nge tho chia Bible me te point on chan ve de chu nga yang chu mi khami bung le cha nga chuan la li suan la chho do na wana anon do na ti hian atia in tan hun siam ka kal don hi in tan hun siam ka han kal chen kalau kir le ka ne na kalam cheu ti bor ve la te kha a bible bung le chang te nen hi Christian te in fa na chu alo ni ta a he la po hian philosophical context kan bu chu ni chu tiang kha tiang chon tin a relate ta na khai so yang i kha tiam tro Yes, sir. Yes sir Sir, sir, handwriting itu ulu kayak. handwriting po ka utu ulu handwriting thu horop ang deuh te kha chu a boi thak chu wang handwriting po Alien nge te du. handwriting kha chiar nuam ani tu rani lian pui ka du lawa teri te ka du law to ka du Sorry, min lo shil chale. lal ruat tu ya margin line sim ke rangai margin line ka chu siam du lo me ro at lok mai mai i thu i sa Na chu pui mi kan mang dong. enga topika mo a topika te ka chuanin he la itiang amo he la ka vanga em lal ram ro pui ti hi oti thani ni sia em soila philosophical context hatak apa ini sia em soi ko pro ka to in sa tiam tro topik kan mang don mo a topic tu ra ni mai ka apa topic kaum thei chong lo Paper so man theory. mo SMS ay zolti zo a topic zo ka yan ni assignment yan ni don ka sai de over ko do to su voi ka sai de assignment on bi zo ti khatsunga lian tok takin ya ka nga a thei pe chon din lo print out tu la khati khan chiar nuam le so ma se tun bi ka hi chuanin print out kha ka ti don lo le tun in handwriting ke endu hi handwriting hi chu tiam chu in zira ngai ti te pokha ka hedum sim chuanin assignment on miso home resource school atwaya submit tur kar
atlay na bera soila zon Sa rupa chiang zokin soilan rinoi noi lutuka share chat thailo. ole phone number khan kan in zot mai don ni o yes Sa WhatsApp group siamila. Esa. Ke mani 8 ke a group shani nombe theklo mi. ne ka chu ka khelo le ale in ron submit don de ti chon ale ka kalsan don seu bye bye wo Sir, bye. Thank you. Thank you, sir.